page 148 et 149 ka tafsir al-Qur'an de sura 6 fa in kaddabu kasibe fennima faqul wi rabbukum jomi mon do dhu rahmatin ko jon yurmende wasi'atin yajunde mido faala yon dabbunden wala yuraddu andon kadi ruttata ba'suhu lette makko den anil gawmil mujrimina ga yimbe bombe bandibe ben bonnobe ben sayqulu arawi alladhina ben ashraku sirkube law sha Allah menen kadi si Allah no moyino ma ashrakna men sirkatano wala abauna hona babirabe amen ben kadi sirkayno wala haramna men harmintano min shay'in hay hunde sina ko yamiri yo harmine kala ko yida wadi ko Allah moyi Allah wi kadhalika ko wononi kadaba alladhina finirno kadi min qabilim aditibe be hatta daqu habe medi ba'sana letta amen den ulwi hal indakum tawsino ka modon min ilmin immorde gandal e konkon don wolude don fatakhrijuhu lana yaltina non mengal gandal in tattabi'una on jokkali illa zanna siona sikke wa in antum an wanal illa takhrusuna siona wonbe hottade fena ulwi falillahi alhujjatu ko Allah wadani hujja albalighatu yottido timmudon falaw sha'a sihi mo yiduno kanko Allah la hadakum o fewnano on ajma'ina on dendangal ulwi halumma adde shuhada'akum seedebe modon ben alladina ben yashaduna wa be seeditade annallaha wonde Allah harrama hada o harmini dum Allah dali Muhammadu fa in shahidu sitaybe seedike fala tashhad an wata seedito ma'hum wondude mabbe wala tattabi'i wata jokku ahwa alladina ko welatakum ben kaddabu finno be bi ayatina ayaji amen de walladina ben bendanda hore ma la yu'minuna be gomdina bil akhirati la haram wa hum kambe bi rabbim e joom mabbe ya'diluna hibe ebbindira moy goddum go ma dum hibe onyo kala ko yida idin firawji don didi qul ta'ala ware atlu mi janga ma harrama rabbukum konko joomi mo harmina alaykum e domo gogo e no do musibbe julbe jente Allah tashkuru bihi konde on sirkantamo shay'an hay hunde gogo ko Allah harmini kon fu ko buri won ko buri mawnude ko Allah harmini kon fu aranum premier ko Allah harmini kon ko shirku wa bil walidaini yumamon e bemmo e hisanan mojje don e mabbe jaggangol yumamon e bemmu ko hunde hadande wala taqtulu watan war auladakum ibbe mombe min imlaqin imorde kulol basal nahnu narzuqukum ko menen asikata on wa iyahum e mabbe kambe kadi wala taqrabu watan battal fawahisha kala ko boni kon ko nyiddi kon ma juhara ko feeni ko minha e mudum ma batana ko suudi kon wala taqtulu nafsa watan war wonki allati kin harrama Allah ki Allah harmini waregol illa bil haqqi sana sabu gonga dalikum dun do ma wasfakum bihi kanko Allah wasiki on dun do la'allakum hino gasa onon ta'qiluna haqqila ya Allah on wada haqqilobe e kadi wala taqrabu watan batto malal yatimi jawdi el yatima be illa billati sonara ko nem battande hiyande kanyu ahsanu gorunde labede hatta yablugha ha o yotto ashuddahu esagatala ka ko makko jonni tommo wawful kayla timminon kadi ettugol ngol wal mizana e peesugol ngol sidon etande goddo ma don pesande goddo bil qisqin non diri la no kallif men fawa nafsan wonki illa usaha sona embere ko kiwawi ko wa idha qultum son wawlay kadi fa'dilu nun de walau kana dha qurba astawni ko jomiraado battondiral wa bi ahadillahi ahadi Allah nin kadi awfu hunne du woni on reway mahara on shirka nalimo ذلكم كدون دو مودون وصواكم به ونكو الله وسيون لعلكم نغسون تذكرون واجدتو وأن هذا يوندلون دو سوراتي قلاول أنغول مستقيما كفيونغول فاتبعوه جوكينغول ولا تتبعوا السبل وتنجوك لاوي فتفرق ساكو سيرت بكم مودون عن سبيل غايلاول مكونغول ذلكم دون دو وصواكم به كانكو الله وسيكيون لعلكم نغسون tattaquna on hulay Allah summa atayna refti me okki Musa nabi Musa alkitaba deftere den tamaman e timmodi ala alladhi edo ndin timmodi hasana burndi labede wa tafsilan e finsutugol fira fese fesen ho li kulli shay'in wonande kala hunde wa hudan ko ne pewal wa rahmatan ko ne yurmende la'allahu hino gasa kambe bi liqa'i rabbi e hawroygol e joomi mabbe yu'minuna be gomdina be holo wa hada ande deftere
kitabun ko deftere ni anzalna men jippininde mubarakun ko nde waɗande barki fattabi'uhu jokkende wattaquhu lon Allah la'allakum nagasanon turhamuna on yurmoyte yalla ko en barki kon ko ngel qur'ana ya rabbi waɗan hulube Allah waɗan yurmaɓe yurmeteɓe an taqulu fi wa tawiyu innama unzila ande ko jippinal kitabu defteden ala ta'ifatan ko dowdi fiddeji ɗiɗi al yahuda yan nasara min qabilina ko aditime wa in kuni kunna min laati kele andira satim gaay jangi mabbe o la ghafilina ko min welsindibe to mande tawno men nata hala mabbe kan watta aw taqulu ma fi wa tanwi law anna haramenen kad unzila alayna jippina no hore amen kitaba deftere ye la kunna min laatun ahada burdo fewde minhum edin fiddeji didi kala kono amone menen deftere jippina kay amen ko dum hadi Allah jonnata tori modondi wolugol pularji bondi kongodi tesadi tawtana duwadi wolede fagad ja'akum gom diadi on non hande bayinatun bangandu e min rabbikum immorde ka jomi mon wa hudan e pewal wa rahmatun e yurmede faman azlamu ala foto tonyude mimma kadzaba ayati on fitno be ayati llahi ayaji Allah den wa sadafa anha durni de o tertide Allah dalisa najzil ladina araymen yoba ben yasdifuna wombe durnade an ayatina gaay ayaji men den